guys, selamat datang di vlog Yakfi. Hari ini kita bakalan jalan-jalan sore. Sekarang kita ada di 0 km Banda Aceh. Ada di pantai dari Kenyes. Ada lagi makan es krim mantap. Ini namanya mie calu, mantap. Jumpa lagi guys. Jangan lupa like, subscribe. Bye. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Bye.